en vista de señalan fuerte que no está hallando por el mercado na New York stock market. Arriba es caída del mercado bursátil de una forma de casi 8%. Nos está papeando de trillones de dólares. Y es un tema que nos también está manejando continuamente, frecuentemente, sobre la situación económica de mercado. A REC, está REC, por el año 2008, donde money printing está recurrir cada vez na money printing como salida más fácil, pero ya extensión de costumbre está llegando a su final. América conoce un gobierno nuevo de Donald Trump, que está gobernando de una forma que seguro está influenciando grandemente el mercado bursátil, donde está sembra gran nerviosismo en gente del sistema y que finalmente va a significar una huida de capital por diferentes mercados, haciendo caída aquí en Wall Street. Pero la gran pregunta es experto, se nos va a Colombia en el momento aquí, donde nuestro colaborador Tim Gómez está viva, y para nos dar su punto de vista arriba todo el acontecimiento que está tomando lugar en el mundo en el momento aquí. Tim, gracias por estar con nosotros y darnos su opinión. Hola, Rafa, es un placer estar cerca de vos del programa Al Caso una vez más. Y manera vista de introducción, ya movida de Donald Trump está causando incertidumbre y confusión de investors, investment banks y también de consumidores. Ya no tienen claridad para sobre esta visa un cosa ave, después esta cambia mañana, después esta postergada por un luna después, y no gente por operación. Que se botín gente que está moviendo la placa. Right? Entonces, nota ese efecto solamente, pero tiene caída de stock market, o también tiene efecto de carry trade de Japón. Pasó Japón estaba en el last decade, últimos 20 años, estaba básicamente 0% interest rates, y recientemente van a subir interest rates, y cuando van a así se, gente tiene básicamente free money o almost free money, ¿ya? Y nangtata así se para décadas largo, aún tiene que pagar interés de placa. Y opidi esen estaba den stock market también, que men abo buting un double whammy, que está tariff effects de Trump, y de dos está carry trade. Trump también está papia opidi Gilded Age, que está 1870 para 1903. Una botaba ting tariffs, entonces está referido opi na President McKinley. Sin embargo, Trump no está un buen estudiante de historia. Pasó, botín otro factor, pasó, economía crece en la mercado en Gilded Age, donde dos factores. Botaba una inmigración de gente bastante alto, y también botaba un increase of productivity de la economía. Entonces, ese así que votaba en ese. Y también no olvidar, después de 1903, había la Great Depression. ¿Ya? Entonces, ese también está parte de tarifa en alto, tariffs. ¿Ya? Que nos tiene incertidumbre y lo tiene un efecto mundial. Y no está isolado para mercados of China con mercados of China, América y Europa, pero Aruba también siente efecto también de ese.
Agora eu te explicar seguro uma época. A seguinte pergunta, já para 30 de jeito, está precisamente época aqui, onde na início de 1900, na qual Donald Trump continuamente está referindo a arriba processo financeiro que a funcionar efetivamente. Pero que agora nós estamos aqui mundo novo, do qual nós estamos viva adem awe, nós estamos apontando que se o que estava efetivo é tempo aí, também está efetivo é tempo aqui. Kiko aduna, Kiko aha, se que é tempo aí, se é da funcionar, e que quizás agora aqui não. Duas coisas. Etabisa den tempo aí, a mercado mais rico, richer than ever. Isso não está verdade. Passou se vai na factcheck.org, vou por se dollar adjusted for inflation. De tempo aí para o GDP per capita está bandi $10,000 per person GDP, right? E se você comparar com o está bandi 44,000. Que men nós está mais rico a o tempo não é. Que men nota correto em sua ponência, right? Também outra coisa, eu vou referir a 2008. 2008 banking crisis, the mortgage crisis, com CDOs, collateral debt obligations, Então, em 2008, botawak estava tendo uma crise na América, pero botawak efeito toda parte do mundo. Botawak na Europa, na Inglaterra, na Japão, na China, todo caminho. Então, hoje em dia, gente está movendo rond a placa e não está movendo a placa where you get a better return on your money. Esse não estava entre 1870 e 1903, that was not the case. O não estava slice placa rond onde está em segunda. Hoje em dia, sim está assim. E segundo estudos que tem, a placa é que não está slice rond que está busca better return on the money, está par de trillions of dollars, que menta hopi placa que está slice rond mundo que está vai onde não return está melhor, right? E também botawak desde que Trump está presidente, se você MSCI ETF World comparar com o USA, então botawak return de promedio de januário até aqui, stock market of the rest of the world a perform hopi melhor com o de mercado. Además, asombroso está, o mercado não a perform melhor para aqui, da China, Colômbia, Brasil e Chile. Então, se você que cheque rapidamente, cheque stock price de Baba, Alibaba e de Tencent. They have skyrocketed. Que men retórica de política, China, whatever, investment bankers, they don't care about it. So nang tabay, where to get a better return for the money, less risk, etc. Que men retórica política e a acción de investors, tá duas coisas totalmente diferentes. Nós por nota tempo, maneira que explica o mundo de inversão, apesar que está cana paralelo com o que está geopolítico, sin embargo, ambos têm interesses completamente diferentes. Agora que nós tomamos, por exemplo, a situação de mercado e mundo, se nos vai assim, com hora que a China a começar a vender seu mês, com cambio de política, onde a sai fez comunismo e onde a abre para inversão privada
e onde Cuba vai adoptar mecanismos mais democráticos de na existência. E sei, no último tempo, não, ora que China a convencer o mundo de esse crescimento de double digit a começar a assombrar o mundo inteiro. Arriba o crescimento econômico grandíssimo que a China estava passando de. Ave, dia tema que Donald Trump usa como campanha política, está en posición, América está perdiendo como líder mundial y prácticamente toda fabricación a bordos exportar por de América y mandar para mercado donde con mano de obra el labor está más barata. Sea así pues que AVE tiene una diferencia grande o una contienda grande entre lo que está China, que está seguro que está en posición de número 1 no mundo. Ese es lo que Donald Trump hace y a mí como solución, que tarifa está en forma para detener acciones, como para detener y revertir una inversión para volver back na América. Como está gente política y tema? Ahorita quiere que el Mr. está más sensato, Donald Trump está más sensato en ese pensamiento. ¿Ya? Pues tiene cosas que puede traer back, y tiene otras cosas que no puede traer back. ¿Ya? Es simple razón está cost of wages en América. ¿Ya? Un par de semanas pasadas, no saca bastante minimum en América. ¿Ya? Average está $100,000 por año para una familia de 4. ¿Ya? El estado más barato, que el estado más, the poorest state in the United States, está Mississippi. Entonces, bastante minimum está $88,000 por año. Na New York está ongeveer $144,000. Right? Esse que menta hopi producto. Gewoon merkata, it's too expensive to manufacture there. Mit vai tuma un exemplo. Boting companhia que está assim sweatshirts champion. Yeah? Right? Boting companhia que quer buy back na qualidade, etc. Na compre, na começar a manufacture na merca mes. Ou na hora acercar door de Walmart e outra gente para manufacture t-shirts. Ya, nang abay hasi investigasyon, anto nang abing na conclusi ku panang manufacture mas barata posible na América nang Mr. Compra hopi maquinaria moderno e maquinaria nang não está disponível na América, nang tem que comprar na Europa, ya. E não logra bajar el cost price de t-shirt, me quizás just $2 o just $3. Pero el americano não que vai Walmart, não que compra un paquete de fruta de lumos, 3 for $12. Sí. Yeah? Também, de cierta cosa, nunca bota vai logra esse. Então, se você vai na, bijvoorbeeld, Decatur, Alabama, que está un textile mecca, se você vai nang, it is a ghost town. Paso tour e textile mills, nang tasera 40 años acaba. Yeah? Pero também, on the other side of the spectrum, se você vai, por exemplo, agora anunciar semana passada, 2 semanas passadas, que Taiwan Semi, TMSC, nang commit $500 million de investment na América. Pero nota quiere say gewoon for political consumption. Paso in reality, nota quiere pasa. Paso Taiwan Semi, acaba de una fábrica en América, pero nang está quejando, paso americano nang noting work ethic chines nang na Taiwan. 2, nang wages are too high.
Nang que $300,000 pa año, $350,000 pa año. Número 3, ora nang hiba americano nang na Taipei, panang siya iwakong nang tawado fabrika na Taiwan, na note que queda el 2 o 8 luna, ya, etcétera, etcétera, nang no que trabaja en long hours, que men, aunque desde administración de Biden, dan tata push pa en microprocessors wado produzir na América, e a o Trump ta sigue con mi nota quiere ta bypassa, ya. Cierto costa no por hacer en América, pero como Trump te pretende, no, mi nota quiere. Tem, nós vamos tomar nosso break comercial. Me te pedimos que dependiente na linha, da como está agora aqui, e nós back para nós seguir tratar o tema interessante aqui. Nós seguimos pues com o tema interessante que nós está tratando com nosso colega Tem Gomes, que está viva na Pereira, na Colômbia. E em verdade, Tem, by the way, botar se falta que vai dar com o financeiro. Pero me estou contente, me temos na linha e que nós podemos realizar a entrevista aqui tem sobre Misako bebida inteira tá rond de boloque botahasi, que tá estudo de mercado e uma visão de inversão que botahasi personalmente. Nós seguimos de cerca, uma pessoa, nós está conversando de vez em quando, arriba estratégia que Donald Trump quer trazer como novo, como novidade, apesar que era algo que toma lugar foi de 1900. Agora, me pergunta, Pablo, tá, por exemplo, aqui na Aruba, nós conhecemos Envurechten, onde ora vou importar, vou pagar 12, 22, auto por pagar até 50%. Pero para nós é costume, acaba. E está ingewerkt de nosso sistema estrutural de préstamo na Aruba. Que diferença tem com tarifas e envurechten? Basicamente, também as coisas, pero está diferente também. Envurechten está queda envurechten, que está a 100 envurechten. Então, tariffs está tax adicional, envurechten adicional. ¿Ya? Y también Donald Trump pretende que China y Canadá y Europa también pagan tariffs, esa no es verdad. Abo que está importador también paga ese and grens. ¿Ya? Y no está vendedor que está pague. Cuando douane está haciendo declaratie, pero que asens, envurechten, más tariffs. ¿Ya? Así no está atrás. ¿Ya? Que men está vai salir de saco de ciudadano de mercado mes. Nós vamos tomar nota também, tem que o custo de vida a elevar o mês hobby na merca. Para vai merca agora aqui, como vacância, eu tenho que pensar 2 viagens. Hotel não está correndo de $300 vai arriba. Hasta nós podemos compreender que o custo de vida na América a subir assim na alto, que o americano não quer pagar $25 para breakfast. Ora que antes, com $7, $8, você pode dar breakfast. Então, você está mostrando que o custo de vida, a inflação, assim que o custo de vida na América está caríssimo. Agora, tarifas aqui também bem acerca. Se realmente o propósito de Donald Trump está para atrair manufatura back na América, quanto tempo o povo vai resistir pagando preço assim na caro? E se é só a notícia dizer, já acaba de mover stock market. Como você quer que vai funcionar em outro tempo? Well, no tan América so costo de vida más caro. Costo de vida más caro around the mundo. Entonces, ahora va a empezar commodities.
Ya, commodities o de bawa que price nang tur din ang asubi. Si bawa, por ejemplo, suku, ya, sugar number 11, si bawa que commodity price A, pahopi tempo tata bandi just 1 seng, just 2 seng, just 3 seng, ya ta bandi 21 seng, 22 seng pa liber. Coffee tambe. Coffee tata oscila entre 90 cent y $1 pa liber. Hoy en día, yeah, the $4 coffee we're talking about. Mescos cacao. Cacao tata $2,500 a ton. Hoy en día está entre $8,000 y $10,000 per ton. Entonces, así no me persigue. Orange juice, same thing. Beef, same thing. El único commodity está más o menos queda en el rango, está el grains. El grains está soy meal, soy oil, corn, wheat, canola, etcétera, etcétera. For the rest, turcos. Mezcos con precious metals. ¿Ya? O esa, 10 años pasada, oro está bandi 1,200, 1,400, hoy en día está entre 2,800 para $3,000. Que men está Pa ons. mundo. Sí, Pa per ons. sí. Tur parte mundo está subi y ahora con Trump con su tarifa nang está vai vira unpayable. Ya, entonces quien está vai pagar el precio está el ciudadano americano. Es super rich, mané Trump con Musk nang no está vai sentir. Pero the average man nang sí está vai sentir. Entonces hopi duro. Então, boa papia de breakfast na América. Boting awo, lugar nang popular maneira Waffle House e Denny's, ya nang está poniendo un egg surcharge. Paso nang no por mantener el precio nang que gente está acostumbrado. Yeah? $8 breakfast is dead. Sí. Yeah? And it's not coming back. Yeah? It's not coming back. Yeah? Y parte de ese, ando Aruba tawa que efecto de precio de huevo también, pero ese de huevo no importa. Pero Kiko Hopi gente nota visa nota papia de avian flu. Entonces avian flu así kunan amata millones y millones de ponedoras. Y gallina pone huevo. Sí, gallina pone huevo, mata millones y millones. Entonces, não tem problema com o vírus de avian flu. E, para ser pior, tem JFK Jr., que é Secretary de Health and Human Services. Então, esse é outro nutcase. E não está querendo vaccination, não está querendo saque saia. Então, ele não está ponendo atenção de uma mecerta. Está assim na malo, que Deputy Director ya toma su retiro abai. Que men den ese minuto wa mejora tampoco. Y el precio de basic commodities baja, para ese no te pasa tampoco. ¿Ya? Inflation, post-COVID inflation is here to stay. Minuto wa cambio para o. Bom, nós por vista tempo na Aruba também custo de vida a elevar grandemente. E no último tempo, nós também com aumento de preços de terreno. Sim. Preços de terreno havido coisa incrível para a geração que está vindo na caminha, para não por pensar de ter pedaço de terreno, de maneira que nós acostumamos aqui na Aruba, e por ganhar. Então, isso aí está assim, pois, que a classe média que vai viver com a barra, praticamente. Sí, está desapareciendo. Estava de 800 metros a barra para 500 metros, e agora que vai baixar até 200 metros, para que por acomodar com o preço aqui. Então, está mirando aumento de custo de vida praticamente de maneira babisa de gente do mundo. Mas, quedando na América, na parte final, me quero vir back a Aruba, passou me quer toch para se tem para que efeito o que vai passar na América agora aqui, de que maneira pode afetar nós na final de contas. De maneira muito vista que o aumento assim drástico, a tarifa que vai vir, vai aumentar o custo de vida ainda mais, que
llega un momento que gasto ng di vakantie, gasto ng riba lujo, também queda basta restringir en lo que está el pueblo americano. Pero por lo menos nos llega y nan toch tem me quiero bo opinión riba lo que está doje forma con está bajando labor en diferentes departamentos de gobierno. ¿Y cómo está el final de historia ahí? Mi nota wa que final bom. Hasta Trump que ese ta flip-flop, ya, pasó, votaba tin hopi court cases, ora ese a comisar, ya, nang a comisar despedir inspector generals, anto inspector generals ta gente nang independiente, que ta mira pa fraude y cosas así na den el gobierno americano. Y ahora Trump llega y la despedinan, entonces no así la procedura para despedir. Entonces ciertas cosas que está así y no por así. ¿Ya? Igualmente ahora llegan a Musk, y esta visa Musk es en charge, después esta visa no otra mujer está en charge, después ahora él da su address na the Joint Session of Congress, esta visa atrove Musk es en charge, que men nang ta tumatur snippets ay anto nang ta bayendo corte kune. Nos tinko wake final de caso nang pero nang ta andando. Tambe un cos que nang no ta comprende ni Trump ni Musk. Ora abota den e private sector eta hopi diferente ku bota den e public sector. A public sector is a totally different animal. Bono por mane abo den bo negosyo por hire y fire mane bo kyar. Pero den gobierno, meskos na Aruba, boting LMA, ya, material amtenar recht, boting kugia según LMA. Bueno, por hisab benta que como por así den bobes un negocio. Anto, gente na aquí no está comprendiendo ese, ya. Y fuera de ese, boting gente na ku a vota para Donald Trump, ku taro republicano, anto botawak na está quejando, kunang tiene contrato con el gobierno americano y nanga terminé y gente está quejando, hey, me está trabajando duro, me está haciendo un toegevoegde, un added value para el gobierno, pero nang gewoon está cancelar de un día para otro el contrato, hey, ese también está causando un problema para los supporters de Trump mess, ¿ya? Que me botin yeng de cosas. Entonces, nang ta cortando también den grants, que nang ta duna na universidad nang, foral medical colleges, que ta hasi research. ¿Ya? Tu fala ayer mi tata lesando de entonces, egaya bisa ay, tengo despedir como Sheng scientist, científico que ta hasi research, que men tuvo research, foral den cáncer, que cosa así na, nada va a caer atrás. El resto del mundo sí está sigue avanzar, pero mercado cae atrás. Entonces, otra cosa que también, den el nuclear program y también otra cosa, y air traffic controllers, nang a despedir gente, y después, kunang wak gente kunang despedir, ta sunang kuta guard el nuclear arsenal controller, nang tinko corre atrás y nang pa huur nang en back. Que men, yeah, in a nutshell, it's a disaster. Sí, no. Ahora de pausa, botaba así, va a nombrar algo específico, o toma lugar con USAID. No sé, toma nota que estaba teniendo hopi cosas, ganando robes de USAID, gasto nan alocar, arriba tópico nan hopi LGBTQ y así, na diferente otro alocaciones. Pero USAID, así también, inversión de áreas importantes de humanidad. Botava explica seguro en lo que está research para lo que está enfermedad no contagiosa. Me quiero repetir lo que nos papi de pausa. Tú nos puedes compartir aquí con televidentes. Ok, me voy a touch sobre dos cosas importantes de USAID. ¿Ya? Una cosa está medical. ¿Ya? Na África, botin una enfermedad con un worm.
ya. Entonces, el worm está hopi contagiosa, está contagious. Prometo USAID llega a África para asistir el país africano que tiene el problema botaba tiene 3.5 millones casos pa año de ese, ya. Y después que USAID vaya y dona asistencia de ese, año pasado estaba tiene 14 casos, ya. Y un cosa que tengo que comprender es hoy en día cultura gente está mover ron del mundo de un avión ya de América para África de 9 horas botei ya que si vos no controla el disease dan bota llegan a 13 na bocas. Entonces es mejor para handle ese na ground zero. El origen del problema. Claro. Ese es un de cosas que USAID está algo hopi positivo. ¿Ya? Otra cosa de USAID está ayuda en Asia con África y otra parte también con alimentación. ¿Ya? USAID está compra de farmers americanos, ¿ya? $2 billion worth of agricultural products. Yeah, que men awo kunang USAID, que men eseta un buraco de $2 billion para farmers. Awo unda batabay ko ese. Unda batabay ko ese. Yeah, no ese fuera de golpe China ko otro nang abisa kaba ku etaros kuting China está el comprador más grande de soybeans del mundo. Kiko nang tabay hasi awo ko etares, nang tabay compra de Argentina con Brasil. Yeah? Quem tabay perde? US farmers a trove. Yeah? Que man, tur esaki, chaos, ting hopi repercussions, ku gente no ta pensa, o fe político nang, ku ta in charge no ta pensa ribaje. Como não está o que for início, pero com seguro também tem efeito na arriba a largo prazo. Absolutely. Sí. Tu rende ta wado afectar. Tu rende. Aruba também. Correto. Temos só vai de 2 break e seguro, me está pedindo para que dependente, so de última parte, me está aqui a toque para nos passar arriba Caribe, sobre Donald Trump lança uma ameaça para Caribe e Aruba da parte de Caribe. Como está aqui vai tomar lugar, essa é a verdade me quer discutir como de última parte do programa. Nós seguimos pues com o tema interessante, nós está tratando com o tema arriba o efeito de tour e medida que Trump está tomando pareo. Agora que nós estamos, por exemplo, le promete 30 dias de governo de Donald Trump, por tomar nota que tem mais de 120 decretos de 30 dias. Como se fosse um apuro hopi grande para fazer hopi. Nós compreendemos que Trump apenas tem 4 anos só e quer largar legacy atrás. Nós não sabemos como esse vai terminar. E, densamente, quer ter o melhor resultado para a medida que quer tomar. Nós podemos tomar nota também que a lança ameaça hasta para o Caribe, quando sai fora do movimento aqui de Trump. Mas vamos back no tempo, onde nós estamos que quer stop toda a embajada no mundo, que é para placa de verdade, mas durante nós toque é parte de importante que o rol que a embajada aqui tem no mundo, por exemplo, no África, se nós tomamos por exemplo. Botawak, no de agosto, pero Botawak más o menos de época de presidente Obama. US diplomacy está fallando. ¿Ya? Por ejemplo, si Bowak, US diplomacy en Caribe, ahora botating Chávez con su Petrocaribe, ¿ya? Está en hopi influencia
na Suramérica, Centroamérica y Caribe. Pero ahora que Petrocaribe a crash, que no por afford Petrocaribe más, ¿ya? En vez de merca bien llena y vacuum ahí, na gewoon la que así no aprovechar. Ahora, el último semana, escuchando Trump papia, Trump está papiando de cera, va a consulado y embajada, ronde mundo, principalmente na África y na Europa, ¿ya? Pero botín kuwak también na embajada na aquí, botín bospion nang botapone nang, ¿ya? Timbihan nang ta disfrazar como cultural attaché o commercial attaché, pero nang ting un doble función, ¿ya? Que men ta importante para botín foral hoy en día en África, botín hopi di terorista nang musulman, kuta inang, anto di nang nang tabay pa Europa, di Europa nang tabing pa Amerika, ita hopi importante para botar on the ground, para botar sige ng movimiento, isaki ko ng tafang plan. Si bo pull out di lugar ng aki, bono sa nada ko ta pasando. Paso bono ting bohin ng on the ground, pasinta escucha, wak, observar. ¿Ya? Entonces, en mi opinión, está un error hopi grande. De seguridad, sí, error de Sí. seguridad. Of course. Aparte está un labor diplomático, pero el aspecto de seguridad. Y no saco China está implementando ese Hopi Scarpi. Sí. Y China. Hasta polis chinés de otro país están funcionando. Of course. Hasta nanta visa, que el polis chinés ahí, nanta secuestrar cierta gente chinés que nanta buscando. Nata secuestrar nang hibanang back China. ¿Ya? Y ahora Trump comienza a hacer tour diplomatic post nang ahí, que cuando va a pasar, ¿quién está el país con más representación diplomática around el mundo? Lo está China. Y China también está fuera de parte diplomático, nang está bezig con economic diplomacy. Ting viaja not very nice, pero otro viaja nang ta regala hasikos nang, pero den otro viaja nang ta prestabo placa or bono por pagin nang ta name over bohaven of luchthaven. Of course, China. Now, no so I can say, yeah. Pero nang ta basic, nang ta hopi basic. Pensei não se compreender que Trump, através de BlackRock, ha dado uma instruction para poder comprar e dos haven operar na Panamá, na uma cada banda de canal, para um custo de $20 bilhões. Pero viniendo na Caribe, nós tomamos nota que, por exemplo, Bahamas está ganhando port mais grande, o China está ganhando. Aí não, hasta papiami também de, bom, quedando em Caribe ou em Jamaica, também está ganhando port e super highway, se nós podemos waterways aí na Jamaica, Grenada, casa social, área de mercado e hasta regalar estadio. E assim a dona também na Dominica e St. Vincent. E o warning sali por o governo americano arriba Caribe está virando praticamente maneira laguna chinês. Chinese Lake, sim. Chinese Lake. Então, como tu vai ser tem? Passou finalmente a ruta do Caribe também e quizás por tomar medida não, quem sabe, pode afetar-nos também. Yeah. Ita kere China nang ting longer term vision, yeah. Y ting viaja botawak natawak cierto país nang kun no ting valor, pero Chines nang si tawak valor ding long term. Bom ejemplo ta Suriname ku Guyana. Guyana.
Sí. Yeah. Ora nang tawata dirt poor countries sin nada, sin interés, ya y chines nang tata presta ng plaka. Por ejemplo, Suriname debe China $9 millones. Yeah. Pero awoku nang tinture oil discoveries, yeah, turende que corre by Suriname wo. But guess who's there? Yeah, Sí. Mescos Guyana. Guyana yung hindi tata interesa. Único costo nang tata exporta tata arroz. Yeah. O Guyana ta produce más que 300,000 barril de petróleo crudo per día. Yeah. Everybody wants to be their friend. Yeah. Pero China te hopi tempo kami que sa nang debe China como $6 millones. Yeah. Y el resto de Caribe, Botawake también, nang ta invirtiendo placa en tour el lugar nang A. Y también nang ting un political diplomatic value. Paso obra bating kos nang ding Nación Unida y país nang akin no ta vota contra China, no? Correcto. Ta vota con China or in the extreme nang sta abstener. Yeah? Que men boting un political value ding ese también. Exacto. Yeah? Correcto. Chinese tang, they're not short-term vision, they're long-term. Sí, Yeah. correcto. They're Tim, long- no se mira, por ejemplo, gente de situación viniendo back, de gente de situación de tarifa, acción de tarifa contra México, acción de tarifa contra Canadá, Atlanta, Hopi Scarpi contra América y que va a retaliar de una manera fuerte. México, en cambio, toma una actitud más pasiva. Mira Donald Trump manera un animal salvaje, entonces guarda que ahora esta manera slow down, pero no pape con ewak, aquí arreglo, no por llega. Pero lo que sí nos no por tapa con dede, taco el mercado está reaccionando negativamente arriba Wall Street. Una caída hopi grande del mercado bursátil y que finalmente está de porta na una recesión que se espera para spending forma de gastar placa como el que tiene, de print y gastar placa. Llega una hora que no puede más. Entonces, con ese vai workout team. Não está na Aruba, agora que full house, Airbnb não tem caminho de muita gente, hotel não tem caminho de muita gente, maioria de nos visitantes também de merca. Como te queda uma recessão pode afetar-nos? Na Aruba, no está una destinación para el super rich, mané St. Bart's. Ya, correcto. El super rich, mané St. Bart's, nang of Anguilla, nang no te va a sentir mucho efecto. Pero Aruba te va a sentir efecto definitivamente. ¿Ya? El disposable income de turista te va a bajar. ¿Ya? También con on-off tariffs con Trump, ya, ese está haciendo nervioso, no sé qué pasa así, que men ure ese pasa, el consumer está siendo así riba su mano, ya. Fuera de ese que tiene miedo de gastar el placa que tiene, ya, desde el tiempo de Ronald Reagan, 1980, ahora Ronald Reagan era presidente, después de Jimmy Carter, mayoría de 401k nang. sí, gente nang pension, nang placa pension, ta de un 401k o de un Roth. ¿Ya? Anto cultura e golpe stock market hayando, nanta wak, nang placa evaporar. ¿Ya? Si botin $1 million den bo pension nest egg, anto botawake evaporate bira 8 ya botabay bira nervioso, anto botabay tighten bo purse strings. Anto kiko botabay hasi, off, botabay ku vakansi, o botabay busca un destinación más barata, mane un Cancún o un Punta Cana, o botabay queda vakansi na Merca mes. Que men Aruba kuta un destinación caro, seguro nang tabay
sintié. Entonces, también ahora, no sintié fuera de tips, etcétera, etcétera. Gobierno también sintié, pasó menos dossier belasting, menos BBO, etcétera, etcétera, etcétera. Que men tiene un ripple effect en economía de Aruba también. Aunque Aruba no tiene next marca que es pero va a sentir Trump effect, definitivamente. Sin duda. Un aspecto que avisa que seguro me vai dar um hobby valor, claro, tudo que você está compartilhando conosco está de sumo valor, por parte, me quer señalar tá que no momento como consumidor, você não tem confiança de futuro do país, que por passa e que por tomar lugar, para mim, coisa que você está com você ser gasto. Um exemplo grande, seguro está aqui na Aruba, ora Lago Havai. Ora, notícia de meio de comunicação, a comissão vista que está nuvem escura, arriba Aruba, e ainda me recorda do mercado, pois no mercado comercial, com praticamente toda gente a stop de gasto placa. Economia praticamente a parate. Sí. Solamente boa ideia de incertidumbre de direção como o país estava indo. Merca está para adiante uma confrontação assim na sério. E, em verdade, maneira como você pensa, está com possivelmente o recorte de gasto vai estar de gasto não discrecionário e gasto não com nota necessário. Então, esse aí não vai medir que sim e que não. Esa es la verdad, así no me está. ¿Ya? Entonces, ¿qué vos gasta también? ¿Qué vos de gasta? Vos vas a comprar productos más baratos. ¿Ya? Exacto. Sí. Entonces, vos vas a, por ejemplo, en Aruba, vos vas quizás, la cantidad de container que está dentro te queda igual, pero el value te va a ir a menos. ¿Ya? Que vende, vos no te vas a comprar Heinz ketchup, o Heinz ketchup, pero vos vas a comprar un más barato. ¿Ya? Y así no vos vas a gente te va a incrementar tu camino para overcome esa aquí. Entonces, papiando de merca, ¿no? Sí, sí. Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, me quiere un buen, nos tengo guarda 2 años, ahora vos tenés en midterms election. Entonces, vos vas a si gente está support Trump o no support Trump. Si no castigan y como demócratas haya un big game Mayoría. en el House y en el Senado, vos vas a people are angry. ¿Ya? Sí. Y si no, ya, nos tengo de midterm elections lo está en 2 años. Correcto. Lo está interesante para que sea con el electorado americano está pensando. ¿Ya? Y mientras tanto, tú en the rest of the world, ya, nos tengo guante y sufren tiki. Você tem, isso para compartilhar com arriba, lo que forma com Trump está negociando a paz de Rússia com a Ucrânia. Nós tomamos nota que a retirar intelligence e satelital e de observação de gente situação geográfica, quase que Kiev queda cidade tão importante de Ucrânia queda vulnerável para ataque na Rússia. Qual ataque não a toma lugar e a causa mais ou menos 20 mortos. E aponta Trump, aponta Donald Trump, arriba é sucedido e referindo na falta de inteligência que merca aqui está. E pode tomar nota de sua cara e responsabilidade de vida não é perder. Sí. Verdade? Botar com esse a tomar lugar e maneira nós está esperando com gente e situação aqui que vai acabar. Tempo para finalizar, como te deseja para ser o programa. Bueno, Rafa, ahorita quiere, nos tengo que preparar para que está viniendo.
pasó Trump está presidente para 4 años. Esta muestra que no tiene un conocimiento profundo de repercussions de cosas que está haciendo para Mercames y para el resto del mundo. Su pensamiento está ainda en 1980. Si vos recordings de Trump papiando de años 80 y vos escuché awe, esta papia mescos. Pero el mundo a cambia más a hopi mes. Y te promete en endan para buyback con costabata. And we're not going back. También político en el mundo, forales un de Aruba, me espera con nanta pagatino y nanta folk. Pasó nos tour, tabay sintie. A mí aquí en Colombia, en Aruba, en San Martín, en Curaçao, en América, en Holanda, we're all together in this. Que ven, van poner atención y van tratar de hacer lo mejor. Y está también esa que va a fortalecer lazo y economía con otro gente. Correcto. ¿Ya? Pasó el resto del mundo también sigue adelante y progresar. Entonces, el lazo de comercio, etcétera, etcétera, también será más fuerte na final, na mandato de Donald Trump. Me queda agradecido que nos pueda compartir el programa aquí. Y seguro abrir porta na futuro gravazione, ora che nos mira acontecimento na arriba mercado bursátil, onde seguro nos quer receber den para boa opinião. Mas danke tem. Un placer, Rafa. Atualizando a casa, de forma que nos chega ao final de nosso programa, agradecendo para mim e para a escuta, e seguro invitando para outro programa de caso, de outra oportunidade. Que outro viagem. Deus quer.